Kanong Stone Civil Hospital, kalayo pedang ya kakali kit nong pang batmai, kabalawan leng ba ka Chief Minister Relief Fund, hakaba UMLA kanong Stone Constituency uba Macmillan Bersat, ulayo ban pelaj pajba ya ketika kali, hakajing lang kabalengkot kabalalong hapalau jung ketika hospital, harangkat kajing don langru i DMNHO ke West Castle District i Dr. Mbare, i Medical Superintendent jung kanong Stone Civil Hospital, i Dr. J. Karkongor, u Dr. LL Mausor, in charge Corona Care Center nong Stone bat kiwei-kiwei. Uba Macmillan Bersat, haba ajing keren hakete kesngi, ula ai kublai kerpang yu menteri rang ba kejela, u Konrad ke sangma, ubala syak skor gi jing kerpat jung u bat penyo mentai ketika kali kit nong pang, keba ajing syekri kerpang nak mentai ki pajba. Ula yathur uban nakaliang jung menteri rang ba, ula kularu ban penyo sekawai pan ke ambulans ke nong Stone Civil Hospital. Kata hadin ke jing tai basani bahabat u, ba nong Stone ka don kam syushu ya ki kali kit nong pang, ban ajing syekri nak mentai ki pajba. Pan pau ke jing ai kublai ka bakapang ya chief minister ujangi dang haki ar lai te yo menswa kadon ka jing ya kendulang pos ketret ka kamera yungi idang kili yang ala hospital jung pi kadang don kam ambulan nem te ngam tip la don kam habakut nga phone idi emerchu ngong doktor ka civil hospital jungi kadang don kam ambulan nem gidang don kam nadang yo sanggawai te haju kata kesngi nga tho chief minister hadin lai singi sausingi Bupentip yang awang baik nampak jumpa hingga penkrek kau gambulan ban ai nampak ka Nong Stone Civil Hospital tinggal ayok nampak kesini but iong ba ladap sanction usaha kau ka ambulan lembag skim MHIS mata kesini ngapan arteli te wang banang sim lo tanggawai te gani galai kajing pai khmat ka perang juga soka megala ya ka time ka dong jeng tangi ni kesini ki pagalop kidang keli baga Nong Stone miswa wataki skim PMGSY Road, haman gidong im juyo. Ditang hakin islam aja kat pak kendai babak khoi kimi. Ngong nak ega daw. Ngong nak daw gadon nama ba ukasi ungai. Paman syua imat adon kijing ka dom kanong stain. Kenama katangi don kam ban yo. Yo to urang yakat uban weng nok kata kijing ka dom. Ya kene time ka dong jing. Bat kum bagani ka gamen ka balai menta ngalak ban ong ba. Kilabun sisa ki development ke massive development hi namta ka nong stain ka jungi. Hagi Islam berada ia keren semak kuno ban improve. Ya kita tahu nurut apa jengi. Ngim yo fan nang no. Isu ang baga dika taung tang bagi connectivity hagi locality mdan. Rem tahu snem lembaga World Bank. Kaso kami geda kala sanction ban hai gelim tigi sengking apa kesana ustai. Jadi kan ni kadai kasmi ka bakerpang. Yang ni ya kathan jong ka West Castle. Bangin yo sakuwe ka ambulance da ka jing tresitom. Jom iba ibalong local MLA met pat mensim naro bangila yo kawai menakani nrai dapat buon gijing duna namatang kawai ngimla hiban pendiang ya kijinon kam jom pai ba jikan kathan di dangi laya keren bat iba kloy bas mutu ya kijinon kam jongi ila le sitom sisya ban penyo ingi sakwai ke ambulan